83 үй. Ana su var, harbi de kirdi var. İçinde su var. Саламатсыңар. Кандайсыңар, жакшыбы? Бүттү үйүңөр? Кирип алдыңарбы? Жылуубу? Kirip aldık. Culu, rahmat. Sizge Allah razı olsun. Суусу барбы ичинде? Su var, çok var. Кирип көрүп Rahmat. турсак болобу? Болот, Сиздики болот. үйбү? Жоқ, менікі ояқта. Бул үйдү көрүп тургалычы. Maylı. Жылуу экен да. Эй, Пётуш, атың ким сенин? Вай, жакшыбыз экен го Аруке деген. Атың ким? Я, сосын кабайттың да. Сосын кабан жакшы болот экен да. Үйүңөр жылуубу? Жылу жақсы. Канча көмүр жагасыңар бир суткасына? Көмүр жагып отурсуңбу? Ова көмір жағы таз. Көмүр түшүрүп бериштиби? Ова. Канча тонна түшүрүп беришти? 2 тонна aldık kasabıca. 2 тонна алдыңар. Өзүңөр сатып алдыңар. Бекер көмүр берген жокпу? Мейра тарауынан арзандатылған көмірден алдық. Канчадан алдыңар тоннасы? 5,5 5,5. килограмм 5,5. Канча жагып отасыңар суткасына? Суткасына 3 телекке тұрдық. 3 жакка көмүр. 3 жаққа. Аз эле экен. Отын аралаштырып Толук жылуу турабы сизде? бар бір температурада. Bu bir yerden de cevap. Bir жерден. Nasıl da kegle olur. Жакшысызбы? Жакшы турасыздарбы?